Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ya ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sini surah-surah dan niat tama-tama malabikan ke hadir. Alhamdulillah rilalanna iya subuhe napasirun tu kipungallah ta'ala melalui nasihat subuh pada padanna iya rilalanna masjid ta iya dari tu al-ansar. Dan alhamdulillah iya di mana engke hadir okwe termasuk nitu tauso gimana. Dan memang yakin dan pasti nasabak magai duan rakaat sebelum sampaja subuh marajai lino nanya isak na toma malabikan ke hadir. Narima kuan na narom tinggal iri angkay manang hadir pekwe na wading turi angka ki maringara ripungalla ta'ala sarekwam mangi turi natambangi papenya mapapedale gangka na turi angka ki makasiwian pada na iya subuh itu moto malabikan ke hadir. Dan termasuk nitu ia komelo ki mite tauwe termasuk tau mopa itai sampaja subun atau moto malabikan ke hadir. Narima kuana naro mamagi-magi amau kepau tenge nawerengi pungalla ta'ala khususnya idi mana engke hadir gangka nasaba nasabari tau pada salama mana dilino lebih pari asari munrin na pungalla ta'ala mati insyaallah. Nania salawa mapas salama lauri nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak nabi panuta lauri di mana rupa tawe terkhusus idi umat selang. Marepa tingkalinga ya bahkan dek namu as-susuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Minimal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aga kata na iya iya komelo ki lolongan ipamasena pungalla ta'ala. Nan ia yakin dan pasti turi angke pamasena pungalla ta'ala lori okko tutu ia naritu salawani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yakin dan pasti angke pamasena pungalla ta'ala kutu rigau angkata masalawa. Nan ia risesena tau masalawae yakin dan pasti angka maleka okko tumilo doang ang ito malabikang ke hadir. Nasabak magai dena sambarang itu tahu ia lepa maseri pungalla ta'ala untuk masalawak rito ripujin atau matau malabikan ke hadir. Jadi mau pakitu ini tahu nareko angka ke masalawak. Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aja memang persoalan syafaat insyaallah nalingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik rilino lebih pare asari munrina pungalla ta'ala mati insyaallah. Narima kona naroh salawaki baraka na salawae na pasalama ki pungalla ta'ala rilino lebih pari asari munri na pungalla ta'ala mati insyaallah. Sini surah-surah na niya tomo-tomo malabikan ke hadir intinna iya naritu di tuga gamero yakatay banna asalamakat rilino lebih pari asari munri ta. Nasaba idi matutu milawi aga tilaw minimal Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Puang alenga decin nalino nan nia decin na akhirat. Puang alenga nyaman nalino nan nia akhirat. Alenga asalamakan nalino nan nia akhirat. Artinya secara umum nama luas artinya ayat itu mau melebihkan ke hari. Nafekku nih. Termasuk kegi monro salamakannya termasuk salah sidina oke timu-timu tak dene sadari. Kega na iro. Termasuk Pak, ia maku kue bita kada angebe. Sesak na tahu Pak. Madari iro nabia oko na bolai. Madari sesak na tahu Pak Bu. Nabiar kak bami iya ro anakna tama bolai tanpa melau permisi toma melebihkan ke hadir. Betuangan na aga dinassalamu alaikum. Wadi jaji di mana nah? Minimal aja, minimal namoro misalnya kode to siruntu tapi minimal kenro ki iye otomelo tama bolai toma melebihkan ke hadir. Nah iya bita nana makukip lisun na puli masikola matar rubami. Bahkan tanya aja anak-anak, namo ini tomatoy, lisun na poli pasae, lokan toroe, tamawawa mi bolai, tomato melebihkan ke hadir. Bahkan namo tudan na cinampa, de na tudang, na sabamage, de na isay makadap pari-pariaga dan sebagainya, tomato melebihkan ke hadir. Nah iya poko pa. Aga je betongan na assalamualaikum. Betongan na aga, na nigi puada ya insyaallah. Angka pamase nania baraka okutu kalima itu matwa malabihkan ke hadir. Termasuk nareko nigi tahu de na melo macipi pakkaliunonna minimal dalam rumah tangganya tak kamalakan itu matwa malabihkan ke hadir. Minimal utama ki bolai assalamu alaikum. Hal kecil tapi luar biasa Pak khasiatnya matwa malabihkan ke hadir. Termasuk saya pribadi Pak, mudah-mudahan ini bukan dia. Ya konureta melo tama bolai. Upanna dena assalamualaikum. Walengi kode, keluar dulu. Ipak guru memang nih. Menurut naya rumah dari umur ero 4 tahun. Akum. Yang jelasnya aga ipak guru di anak-anak itu mau melebihkan ke hadir. Supaya aga angkai baraka ukutu anak-anak angke baraka rito duwe pajajianna angka baraka okutu bolai nasabak barakana assalamu alaikum tomo melebihkan ke hadir. Insyaallah termasuk ya kota kamalakan ye dega aga cipi-cipirang okutu rumah tanggai nasabak hal kecil tapi maluku minimal aga assalamu alaikum ya komelo ki palampiri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama repa ye tinggal agan nami tinggal pakkamalakan nama ni melu ilah sanah kato matwa melebihkan ke hadir. Apalagi nareko pada siruntuk memang minimal assalamualaikum insyaallah salama itawe salamatuki na iya yakatai salama tu pada salama rilino lebih pari asrimun rino kung Allah taala to matwa melebihkan ke hadir. Jadi surah-surah na niya to matwa melebihkan ke hadir. Lisuka nangi termasuk ya Pak Bu. Termasuk ya Upana utama boleh nang kanureta na dewa assalamualaikum iya masu sendiri. Napa assalamualaikum na sabab magai ipaha yissa makada iya to assalamualaikum pole baraka to matwa malabihkan ke hadir. Tak kemalam kamoro Bu, koto tama boleh. Sesa. Sini surah-surah na niya to matwa malabihkan ke hadir. Na penting apa ya? Namanya tahu Pak iya. Iti tani bangan anaknya. Malah aku siruntu kebam ni halo. Artinya milenial maku kue tapi sini tuh surah nanya to mau melebihkan ke hari. Ini yang pertama. Minimal angka kimak kemalakan ya assalamualaikum. Yang kedua ia naritu pamegai Pak doangat atau mau melebihkan ke hari. Agar yasa Pak doangan. Agar yasa doa. Secara bahasa ia naritu permohonan. Secara istilah ia naritu penyerahan diri. Kendro isarahkan ya lewe okwe pungal ta'ala maka de puang degaga won roi marilau degaga won roi mak dan nuang banna idi puang nanya degaga malenga adi singang degaga malenga papeyama papidalle banna idi mana mi polena puang. Pai bagi Pak dong atta
Nah sabab magai ia tu pak dongange penguat pakasa poleri akatata makre aga yakatai. Na agi me ipigau minimal pariyolo iro pak dongang tato mataw malabikan ki hadir. Nah sabab magai upanda nang kamu akatannya masetta melalui doa, insya Allah mata dai itu nyawai untuk lalui segala aktivitas. Utamanya tuo ki rilebo na tanai itu mataw malabikan ki hadir, apalagi dalam segala hal. Loki kantor loki balu-balu iya nang kamu pak donget tada disertai dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, insyaallah napas salama ki itu kung Allah Ta'ala. Dan sabak magai angke akatannya maseta iya dari tu pak donget atau mata malabikan kihan. Saya kira tak paham manangnya. Tapi nekia sabaluki milo doang, ya, apakah khusus kehususatan minimal agak. Puji-puji jolo pung Allah Ta'ala. Yan dari itu permohonan. Nah, maga je ko tolo ko Pak Bupati. Nah, yari gajan ako Pak Bupati. Oko na kantor ko Pancarijang. Oko na kantor ko Pancarijang. Maga je ko to me angka yakatay. Aga jolo dito to tapat makda. Pak kuah tanda tanangi jolo Melo ka ma Pak Buting, melo ka di. Aga jolo minimal to tama nangi sikan na ni. Assalamualaikum. Ang kaki Pak kuah kadang ke. El tolo na. Ya ko tolo aja jolo tapi serahkan ya robelo ya kate aga. Puji-puji jolo. Baik alhamdulillah. Baik kanja paje kantor walaupun makanja memang. Baik kan aja fasilitas na mo je wi tatamu komputer to na. Aga sana po pada anu HP lupu je iro. HP lupu dah ku HP lupu na aja iya. Jadi puji-puji jolo supaya aga. Wah, supaya ko masenan itu makra. Ya ko pura ni ro tentu makra ki engka je Pak. Tapa makra ni meh. Jana je muan. Puji-puji jolo. Jadi ta petalan subawang. Makotoro ko to bilori pung Allah Ta'ala. Minimal aga iya na tuang kagunana. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yare itu kutumilo masampai. Yare ke di sisi lain, namoto tudami. Ya kong kamelo yakate namoto tudami. Insyaallah. Minimal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yare ke kode nagaga Allahumma sallallahu Muhammad Allah. Napaki milori pung Allah Ta'ala. Apalagi iya watue angkato wingkalinga, angkato ubaca, maka dah iya termasuk tu paralui tapamegi Pak Dongatta. Paralui tapamegi Pak Dongatta. Nah sabak magai berakhirnya safar menurut kasat mata para wali angkat tu sesuatu hal toma melebihkan ke istilah kasarat nabala. Termasuk nange makanya Pak Dongatta Pak Iman toma melebihkan ke hari. Mambagi-magi na PBI mana ki pulih di Pak Kajajain na niya balai. Pamegi Pak Dongatta toma melebihkan ke hari. Minimal agay ya ko to bicara gi puat tapi beli kapur di pakajaja na niya bala bay pakajaja na tulinoy mo pu pakajaja na setang walaupun pali engka insyaallah dia na malak dato mataw malabikan ke hadir iya dia na malak dato termasuk ya pada saret naso pada saret naso subuh yang keempat Pak Wingerala dan subuh yang keempat engke kesian anak darat to kue aga sana uleng ko kuma maca maksana asam pajang Dene sakna namanya dia gaga tungka dia namanya maka deh kejadian akhirnya agak Pak lo lepoi. Tapi alhamdulillah to syukuru pamasena fung Allah Ta'ala gangka naga napas selamat matoki. Iya selamat mato alena selamat mato alhamdulillah motoro selamat mato dito na mereka. Ya ro aga termasuk baraka na Pak dongang nareko melo joka ina tu gunana minimal to tuda cinampa nasaba pakanjaki peringarang. Ini tuh tudah mau tu cinamo pa insyaallah. Nama sepung Allah Ta'ala itu buat dijanji koto jok karena pas selama walaupun paling angka tapi ini ke insyaallah dia nama malak dak toma malak bikan ke had. Makotoro koto lisu boleh boleh. Makotoro ini hal-hal kecil. Makotoro koto lisu boleh boleh. Minimal aja tak terutama boleh. Minimal agak to lepa jolo cinampa pakanjaki peringarangi. Minimal ibaci kudu Allahu
minimal ibace inna atoina napatu tama boloyem assalamualaikum insyaallah baraka mega kutuna taru kung Allah taala toma malabikan kihadir. Narima kuan na noropa aja talu pemilo doang. Nasaba itu pak doangan pak magai asasil niya dan para pule risuruga. Na niya magi asasil ne panoman caji setan. Nasaba nalupe milo doang ang iyali na to. Natwa malabikan kihad. Itu kira asasil. Mangtang panglima malaikat. Tapi pada saat berita makadamelo ipancaji Adam, akhirnya agak. Alena sendiri pasti pulungi malaikat. Malaikat, mari kita berkumpul. Mari kita seraya berdoa. Tapi alena milo doang, nilo doang ni tawe, nilo doang ni padana malaikat, tapi nalupe milo doang ni alena. Akhirnya agak dia sendiri yang ingkar toma-toma malabikan kihadir. Nasaba mage nalupe milo doang ni alena toma-toma malabikan kihadir. Termasuk ini imang itu. Termasuk ini pegawai sarai. Tori milo doa kamaki, tolo milo doang ni tawe, na ya lupe milo doang ni alena. Lalu pemilu doang ya lena. Jadi minimal itu angkate boleh katuk ko tahu minimal puang. Pasalama ikasih tahu he. Alengi baraka, alengi asalamakang iya mananna. Nania puang. Talituka iya asalamakang. Biasa tu nilodo bami te salama, nalupe milo doang ya lena salama Paralu ki paralu. Nasaba magay yan tu baraka na pak doangan itu matawa malabikan kihadir. Mega pak doangan. Mega tu pak doangan termasuk tama ki WC pak doangan memang ni. Tama ki masigi masigi pak doangan tu matawa malabikan kihadir. Tapi nekia telengi khususan namo cik dimi namo cik dimi ia koi panan nungamu insyaallah. Tapi nekia ia ko gurut taleleng itu megalak dapat doangan nah. Namo mapamula mak bajajunna masularak nang ke pak doangan nah. Kamana pak doangan nah? Tapi ini minimal aga ini. Minimal aga. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal yan tu. Tama WC ko deta pelayak kada bani bismillah. Masuki minimal alhamdulillah. Biar gimak kada bani ko de sita pelay bismillah. Dia mereka bismillah alhamdulillah dia mereka kata matu malabikan kihadir. Nah nigi tahu pak makamalaka ni bismillah insyaallah ibarat kaki kita nasabak bismillah. Kita je Fir'aun. Maga Fir'aun. Ia tu Fir'aun. Ia tu Fir'aun. Imasay Fir'aun. Nasabak angkay okko bola na taroki bismillah. Itu tu Fir'aun. Angkat taroki tu ko. Ko dia tamatapa lo ni mitay. Angkat taroki okko tu. Bismillah. Tapi nekia kenre mate Fir'aun. Di Laut Merah. Nasaba magay, nasaba ingkar na puli Nabi Musa atau matawa malabikan kihadir. Bahkan ingkar na lori puan na Nabi Musa. Ina ditupuat tersendiri kung Allah Ta'ala atau matawa malabikan kihadir. Gangka naga. Dini masih Fir'aun riwat tu matina. Nasaba palawangan itu matawa malabikan kihadir. Nah niya termasuk. Nigi tak baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'i wa was samiul alim. Insyaallah namase pung Allah taala de namate pallawangan itu toma malabikan kihadir. Nania bahkan ia komelo ki ipakanja ki amatiatta. Ia komelo ki ipakanja ki amatiatta ibace ia toma malabikan kihadir. Maga je nabita. Ia nabita melona mate malaikat mau sendiri puangi Muhammad melo no go ya ko melo ko wala ko de deto tapi aga nasa Muhammad iya nakapa makwan kapan na nigi makka malaka ngi iye isisena idi ummat na Muhammad insyaallah nasange tau de na tapatoy gacci to matawa malabikan kihade minimal nalingi pangatta pung Allah taala na sabak barakat na iye tiga na Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nigi terima salawat Pak Bu insyaallah. Barakat na salawat itu termasuk buat dijaji nasabari makanja amat yang itu matawa malabikan kihadir. Termasuk aga. Nigi belo
ipacak gemu riwat tu matena termasuk idik manan na rilalan na masigi tai. Nasabak mage itu pamasigi pak ternyata itu pamasigi riwat tu malasana wat dijaji nasabari lasanna ia tu namate gangka na ukke bolana ipitangi itu ajo kangen na lo masigi gangka na aga manyamangili sunnah nasabak barakat na itu ajo kangen ngelori masigi termasuk na mudah-mudahan idik mana nih itu matau malabikan kehad. Nah, sini surah-surah nan niya to matau malabikan kehad. Jajir nange pa assalamualaikum nan niya illo doangan. Pakanjaki perillo doangata. Termasuk aga idi angke oke puramoro tillo doanga bali bolata. Illo doangi bali bolata. Illo doangi laketa idi makun raya. Puramo tillo doanga laketa. Nah, idi arone illo doangi beneta. Minimal aga tillo doangi idi makun raya. Apalagi maku kue pakanjaki di pak dongat tamakun raya utamana angke pura lakena masangki. Nah, puang sarekwa may tapak baraka kasi jama-jaman nambo anakku aling ya disingang asalamakang nan niya yang paling penting puang sarekwa manginalimana ngasidin na ligabana aja gana taro. Nah, eto mako turo si balikan na jadi silo doang ngipai insyaallah na nigi to milo doang itu madecing apalagi ko ambo anak tamatu pada silo doang insyaallah dapat baraka itu na pancaji ke rumah tangga yang bahagia to matau malabihkan kehan. Jadi yang pertama salam, yang kedua doa, terakhir agak yang dari itu as-sadaqah. Sidak kaki pak, sidak kaki bu. Nasabak mage luar biasa itu sidakah itu mata. Merepa ya atau rampai telai sidak atau mata malabihkan kehan. Bahkan angka di kisah, bukan kisah tapi kenyataan. Kenyataan, tapi ya tahu mati nih. Au penrang, ya sendiri pak bu ngacuritang timunan na peringkaling aku. Aga nasang iya ustaz angka waktu yeme toka buktikan itala isidakah maka da pekui maka da ustaz iya pa balu-balu kan akhirnya aga melo kak buktikan maka da tunga gana tambangi pungalatala ero sidakai gangka na aga deno pikiri kiro maka da malasa ga matu kowani mapat di ulu ga dena na pikiri ki pak bu dena na pikiri ki gangka na aga sininna iro angke duina sininna ero duina ke kota nasidak kamanang iro nasidak kamana demitu na pikiriki makana malasa gi matu ulupe magagi dia na pikiriki ro nasidak kangi belomete butikan ternyata aga pabu bajan na loy ma balu-balu megapi aleng iro gangka na turima di situ itu matau malabihkan kehan jadi itu walaupun dia na yule papa dia ready ya bere amanan dia pana yule batongan narapi ni tingkatan na tahu iro matandri to matau malabihkan kehan ya apa di kapang oke di mandari mopi siaga sanne wasi dekat gigi aja nih. Wasi dekat gigi aja nih. Apalagi kong kena uang merah, uang biru, uang hijau, uang pedang, kega na tapla yudu. Ngai uang pedang ile yudu to matau malabihkan kehade. Sini surah-surah nanya to matau malabihkan kehade. Jadi itu Pak Li suka maka dipikir si dekat. Nah sabab mari. Insyaallah marepa jatuh tingkalinga, peringarangi manik makada. Na iya kong katau pak makada degaga tu sidakkan na loyolo ya balai degaga namo plen ka insyaallah de na malak dat toma malabihkan ke hadir na nia aga pak insyaallah na jagai sinin na waram parat tapung Allah taala na sabari sidakka maka je rawiyah tu adawiyah ya rawiyah tu adawiyah mamma itindrona gangkana angkai palalampaniye makka isinin na barana melona nakka angka sadda aga na po sadai pak bicarogi ini tanyana hakmu itu nasabak mage pura ni na pasu hak nah jadi maku kue palen na itu tanai herangi ro tau katalu makuli-kuli gakak na palen na pemak de toma malabihkan kehade nasabak mage nasabak mau pacin itu toma malabihkan kehade na nia ia talais dekka tania ba mama kade materi tumi cawa-cawa cak beru mi bawa padakta rupa tau termasuk sidakka nang katoje madari tau micawa na tau mangicito na deje gaga marigaga itu untuk to na madari ki mapikiri salah maka dari itu gaji na nuro badi tu gaji na macai tapi biasa memang ke runtu iya biasa ko to si runtu senyum micawa ki tapi si sana to si runtu micawa ki ini na dene micawa te makwaro amma ko bawani
Buat dijaji kasih engkau urusan na penting dibanding ia tomo-tomo malabikkan ke hari. Jadi berpikir positif tomo-tomo malabikkan ke hari. Nah, sini surah-surah nan niya tomo-tomo malabikkan ke hari. Dan niya yakin dan pasti termasuk ini pagalungi matupi. Kesempatan ya kodenang kata sidakah asosso yari minimal maghrib subuh. Ya kodenang ka Jumat minimal ini. Supaya aga mak barakah itu poliat atau matau melebihkan kian. Nan niya na jage pung Allah Ta'ala itu orang parata na sabak mage tasidakana. Apalagi masih kita iya dalam tahap pembangunan. Apa iya itu telai masih pak. Dega kecapu na pembangunan na. Dega pura si bangun, ibangun si pura si bangun, pura si tehele, itehele si. Dega apa jana iya. Magai risesena tau de na matappa ite. Risesena tau de na tappa torengke rumah kana makana kanja tehele na ibang si na makanja mupi. Yero risesena tau de na matappa. Tapi risesena to matappa makana alhamdulillah nala de cituri bangun si masigi. Gangka naga angka kesempatan masidakka angka kesempatan masumba to mato malebihkan ke hadir. Iya tuh supaya angka asalama kata nasabari baraka na masigi ibangu to mato malebihkan ke hadir. Nama karamete guru ta presiden ring alamaru. Ia komelo komite ka sidian na kutawe. Ia komelo komite asidian na kutu kampung iti masigi. Upan na nang kamasigi me bangu me pakanjaki na masigi berarti yakin dan pasti masih dia kutawe makanja sidingan. Termasuk lisu kanange sidakka. Tapakanjaki bateta mas sidakka. Sidakka aga sedekah politik. Ala de cewi ngerang sedekah politik. Pekwe carana pak pakanjaki bateta mite kamputa. Pakanjaki bateta matok do uko bilik. Pekwe na wat di kita kamputa tak bangun nanya pekwe na wat di Indonesia ama to mato malabikang kehade. Iya nih asidakka ki uko tu. Sini surah-surah nanya to mato malabikang kehade. Pekwe ni ustaz angkapo je palapi-lapi na he. Kapo je palapi-lapi na. Dena mariga salama makada dena kada todo ka angka palapi-lapi salama dena kada iko makada bami angka je cek de sidakka memi asidakka alai aya sidakka alai dena mariga ada tapi iko artinya mega moi materita na dia kada bani ale angka ko moto badi kami malelengi tu lengi aja na ya. Dia nama rigaga. Sini yang penting aja nak kada. Todo kami kumah kada todo kamu ale termasuk. Manyogo dan manyogo sabaraki ipappe kumatu koranaka. Sini surah-surah na niya tomo-tomo malabikang kehadi. Jadi suka nangi pak. Mega artinya sedekah. Tapi masian ni jewi teh. Iya nakapa deh. Iya nakapa wala dapat sering ngerangan ye subuh. Magi-magi papole guna lori di mana. Termasuk ya cuma bicara. Jadi asidakka ke pak, asidakka ke bu. Termasuk nigi to melo macomo, materina nigi to mai macomo. Agana sanai usahana nigi me macomo kedudukanna batongan nama tandre insyaallah termasuk jalan sedekah. Termasuk pesantren. Pak kepala kurang kumakanjai. Kedua masigi. Ketiga imange. Makanya nasabah magi na pakai makapala. Kegapi to matotta to duwe pajajiatta. Idi anak itu duwe pajajang itu makanya alada itu. Iya. Nani ini gapi ustaz sih nasabak na pakai maceramah. Makaja amat itu. Iya. Sini surah-surah nani atau mata malabikan ke hadir. Edewe wangi alekua agama atap pau ini. Sini surah-surah nani atau mata malabikan ke hadir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya kung kada ada kutap pasal tadampang yang merajah. Terima kasih. Panitia Masjid Tayyeh atas sudinya memberikan amanah kepada saya. Alhamdulillah kurang ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.